viva bantu bokwethu siqala lengxenye yohlelo manje asizokuthatha isikhathi eside sonke kaphisha empeleni ngabe asikho la ukuba izinto zenziwa ngokomthetho la izweni kodwa sila namhlanje ngoba abantu abaphethe umthetho bathi befunda umthetho wona lo wokugweba umongameli wethu Zuma behlisa isigwebo basho bathi bona lokho abakwenzayo abajwayele ukwenza kodwa bayakwenza ngenxa yokuthi uye manje ke umthetho unamehlo la ubona umthetho njengoba kufanele kube umthetho kodwa silana ke namhlanje njengoba kunje namhlanje udadewethu uDuduzile kufanele avele enkantolo kanye nabanye sabavela ngaphambili ngicela ke ukuthi uma kukhona umfundisi obekhona sekuthandazwe hayi kulungile ngeke singaze singalaleleki ngenxa yokuthi sekuze kwathandazwa kwanela sibonge kakhulu sengicela ke kusondele ukhonvina walapha eThekwini akasondele ukhonvina walapha eThekwini yabona Amandla waza mkhoto kwaza ina mkhoto qina eThekwini region qina no makomredi nginganibambezeli ngicela nje ukuzokwamukela wonke umuntu okhona sizoqala ngobuholo obuqhamuka ku-national obuholwa usihlalo nangubaba unkosinazi nabo bonke ubuholo obukhona upresident akaholwa ngupresident usuke kuyena oholayo ubabunhleko uhola abanye president uhola wonke umuntu president siyakwamukela eThekwini siyaxolisa besingazi ukuthi uyeza sasilikhipha lonke ilanga next time solibamba kancane ukuthi lingabe khona ubuholi beprovince obuholwa ubaba uMacingwane nabo bonke abakhona ubuholi beregion ucoordinator ukhona ngale uMadlanduna ama-ground forces zonke aphumile siyanamukela ama-comrade uhlelo luzoba lufishane olwami lokulamukela siyabonga ukuthi siphumile sizosupporta futhi kumele sibe clear ngale abantu abakhoze ama-riot ango-2021 bawobani kumele sibazi umuntu owenza yento umuntu owabopha umuntu ngaphandle kwecala uyena umuntu okumele akuvelile la because ukhozi we-riot umuntu owathatha umuntu ngaphandle ukuthi avele kwi-magistrate wamfaka ejele ngaphandle kokuthi alandele ama-processes omthetho umuntu owenze lokho ulo muntu owathi ngowesonto uzokhuluma nabantu base-South Africa wathi mekhuluma naye wathi yonke lento eyenzakala kwaZulu Natal ibizwa ngokuthiwa i-tribal chauvinism abantu ngesonto ebusuku ngo-8 bathi bebezwa lo nkulumo bathi safuna ukunibona ukuthi noba ibona abantu ekumele ngabe bamile babhekene nale nkinga le kodwa-ke ngoba bathatha abantu abade bekhuluma ko-Twitter nako-WhatsApp bazobabekwa lapha kwethu bese kuthiwa ibona bakhoze yonke le nkinga cha sizoma nabo ama-comrade amandla siyabonga siyabonga wendaba sibonga nanokuthi uma ukhonvina wethu kuvele ulande nelanga usishisa amandla amakhulu kabi sicela ubaba uMacingwane asondele umphathi wesifunda sondela Macingwane Waza mkoto wesizwe waza mkoto kwaza chikchela mkoto chikchela
Hlangana Mkhonto hlangana. Hala la President Jacob Zuma hala la. Schole President Zuma schole. Hands off Duduzile Zuma, hands off. Hands off Duduzile Zuma, hands off. Mandla. Asibonge kumphathi wohlelo usihlalo wethu umgilija President umongameli wethu. Sijabula kakhulu nathi siyiprovince yaKwaZulu Natal ukuthi ube khona ngoba la ukhona kusuke kukhona nenhlanhla ukuthi khona inhlanhla sizoyibona. Kodwa President abanye bethu asebebadadlana isiphatha kabi lento esiyizelela kule nkantolo namhlanje ngoba kusukela ngo-2005 lo mndeni wakaZuma sihamba yona lenkundla ngale nkantolo kulokuhlaselekile kusahlaseleka-ke ubaba uPresident uJacob Zuma. 2005 lempi yaqala. Namhlanje lempi seyehlele inganeni ke manje ezingenaqala. Yaqala ngqa eminyakeni esilo sakhula ukuthi kukhona umuntu oshajelwe ukuthi wathini kuFacebook. Njengoba abantu bekhuluma kangaka kuFacebook noma uTwitter noma uInstagram bashajwa nini labo bantu? Ile nzondo ke esithi yahlupha ngoba yehlele esizukulwaneni ke manje. Siyawasekela lamagama ashiwo uconvener weTheku ukuthi ubani lo owaphula umthetho wase-South Africa wathatha umongameli engenaqala wayomhlalisa ejele isikhathi esingaka. Loyo muntu yilo muntu okufanele ngabe uzothwala icala la namhlanje. Kodwa ke malungu omkhonto konke lokhu kutshengisa ukuthi abantu abaphethe uhulumeni nomthetho eSouth Africa banozungu abalubophela umndeni wakwaZuma. Banozungu manje asebelibophela umkhonto wesizwe. An attack to President Zuma is an attack to umkhonto wesizwe. An attack to Duduzile Zuma is an attack to umkhonto wesizwe. Ababuzayo ukuthi why sizosupport uDuduzile Zuma nibatshele ukuthi she's our leader, umholi wethu lo. Kodwa futhi umholi wase-South Africa. She represents South Africa kwi-Pan African Parliament. Mhlawumbe ileyo nto esibakhathaza ukuthi hawu like father like daughter. Sebekhathazwa ileyo nto manje uma sibabuka bayatatazela. Bayeka zonke igilamkhuba bayosukela abantu abangenaqala nje. Ngakho ke sizoma noDuduzile Zuma lina siyonalo mana elishisa siyoma naye kubanda. Umkhonto wesizwe kwaZulu Natal will always be with you Duduzile until sibone ukuthi kwenzakalani. Yebo umkhonto FIFA. Yebo Duduzile Zuma FIFA. Yebo President Zuma FIFA. Masha. Amandla, comrade. Siyabonga kakhulu uBaba uMacingwane.